ekhulu namashumi ayisithupha. Ekhulu namashumi ayisithupha. Inkosi ibusise ukuphakama kwenhlangano. Lithi lizwi lamagwala ayakwesaba to
qinisela niwe makhaya ingesathi
Esikronike yesibili. Incwadi Esikronike yesibili, isahluko sokuqala. Isahluko sokuqala. Ivesi lesikhombisa. Ivesi lesikhombisa. Ngalobo busuku uThixo wazibonakalisa kuSolomon. Wathi kuyena, cela engakunika khona. Solomon wathi kuThixo, ubonakalisile umusa omkhulu uDavida ubaba, nami ungenzile ngibuse endaweni yakhe. Manje ke Jehova Thixo, malimiswe iqiniso lakho kuDavida ubaba, ngokuba ungimisile ngibe inkosi phezulu kwabantu abanjengothuli lomhlabathi ngokuningi. Nginikeke ukuqonda nokwazi ukuba ngiphume ngingene kulaba bantu bakho, kulaba bantu, ngokuba ubani ongabusa laba bantu bakho abaningi kangaka na. uThixo wathi kuSolomon, ngokuba lokhu kwakusenhliziyweni yakho, ungacelanga ingcebo nemfuyo nodumo nomoya wezitha zakho
ungacelanga futhi ukuphila okude kodwa wazicelela ukuqonda nokwazi ukuba ubuse abantu bami engikumisele bona. Ukuqonda nokwazi kuyanikwa wena nami ngokunika ingcebo nemfuyo nodumo ngaphezu kwakho konke, ngaphezu kwawo onke amakhosi owalandelayo wena nakubo bonke abaya kukulandela. Miningi imbuzo ebikhona eminye sazama ukuyiphendula kodwa sangaba naso isiqiniseko sokuthi esiphendula ngakho kuyikho yini. Mabebuza omakhelwana bethu nezihlobo zethu ukuthi njengoba nibopha imithwalo eminingi kangaka nithi niyakujulayi niyaphi niyokwenzani. Le ndaba ke engiyifundayo indaba yomuntu owayekhethiwe ukuba ame phambi kwabantu bakaNkulunkulu ababuse njengenkosi. Wayengakwazi azokwenza, wayengakwazi futhi nokuzomehlela kulokhu kubusa kwakhe, kodwa wayazi into yinye ukuthi laba bantu akusibo abomuntu, abantu bakaNkulunkulu. Ngakho ke uma uzoma phambi kwabo kufanele wazi, ungakuphiki uvume ngaphakathi kuwe ukuthi umi phambi kwabantu bakaNkulunkulu. Lo muntu ke ngithanda ukumfanisa nani, ngoba nani njengoba nikhona nje niyibo abantu abakhethiwe. uNkulunkulu unikhethile ukuba nibe izinhloko kuleli zwe lakini zokuhamba kwakhe nezezwi lakhe. Indaba yalomuntu ke ngithanda ngento eyodwa ukuthi wayenze umhlatshelo phambi kweladi likaNkulunkulu, wakhombisa ukuthi lo uNkulunkulu kayise uyamkhonza naye ngenhliziyo ephelele nangomphefumulo ovumayo njengoba uyise ayemyalile. Uthi ke uNkulunkulu ngaloko busuku ekade enza lo mhlatshelo wayesefika kuye elele, wathi ngikubonile okuhle okwenzile phambi kwami, manje ufuna ngikwenzeleni? Ufuna ukuba ngikupheni? Njengoba silapha nje kuningi esikuphethe ey'nhliziyweni zethu, esithe uma siphuma emakhaya sabalisa ngakho okungaziwa ngomunye umuntu, okwaziwa umuntu ngamunye yedwa, akakutsheli muntu, umzwangedwa nje wakhe ukuthi mina njengoba ngibopha lemthwalo engaka ngiya kuNkulunkulu, ngifuna uNkulunkulu ukuba angenzele lokhu nalokhu nalokhu. Imvama yethu ke amehlo ethu abheka aqinise ey'ntweni zasemhlabeni,
ababaningi kangako abantu bayincosana nje kakhulu okungathi makubuzwa lo mbuzo owesabeka kangaka ma uNkulunkulu ema lapha phambi kwakho manje athi mntanami ngoba ubophe imithwalo yakho wahamba waya kuJulayi wakhombisa ukuthi uyangikhonza ufuna ngikwenzeleni abaningi bethu mhlawumbe bangacela ingcebo abaningi bethu bangacela imfuyo abaningi bethu bangacela imali abaningi bethu bangacela imizi emihle izona zinto ezihlala njalo abantu ziseyingqondweni zabo kodwa lo muntu akakubalanga konke ngakho ke nje ngithanda ukukhuluma ngaye namhla uthi cha Nkosi kunakho konke ngicela ungiphe ukuqonda nokwazi ngingahambi ngokwami ngihambe ngokwakho njengoba ngihlale ngisho nje kini ngithi uma sibuthene kanje sibizwe uNkulunkulu singazizele ngokwethu uma sesilapha asingahambi ngokwethu ngoba okwethu kuhamba kufishane kakhulu usheshe kuphele kukhohlakale nje futhi ukuthi konje usibanibani ubeke wenzani kodwa uma sihamba ngokukaNkulunkulu okaNkulunkulu kuhamba akupheli okukaNkulunkulu ukuhamba akunayo indawo okuthiwa ilikhuni le ayihambeki uyawuhambe nje ubone sewuwela nasemfuleni omkhulu owesabekayo sewungaphesheya ngoba awuzithwele wena uthwelwe uNkulunkulu uthi ke lo muntu Nkosi mina njengoba wangibeka kulabantu bakho mina angikwazi ukuphuma angikwazi futhi nokungena kepha konke lokhu uma ungipha wena ngomsana ngothando lwakho ngizawukwazi ukuphuma ngizokwazi ukungena uthi uNkulunkulu hawu lokhu okucelayo ngikuzwile akusuki eindebeni zomlomo wakho usuka ngaphakathi enhliziyweni bewuvele unaso lesi sifiso uyabona ke namhla ngiyakupha lokhu kuhlakanipha naloku kuqonda ngoba ucelile into ebingeke icelwe umuntu bengilindele ukuthi uzawucela ingcebo awuyicelanga ingcebo mntanami bengithi uzawufuna imfuyo eningi uzawufuna amasimu uzawufuna ini yonke into yasemhlabeni cha ukucelanga konke lokho ucele nje ukuqonda ke lokhu engikhuluma ngakho iloko kokuthi uma sesila sembethe lengubo ngaphakathi kwami kulibe khona ivuso lokuthi lengubo akusiyo eyami lengubo engiyembethe ngekashembe ushembe ngibani shembe wahambaphi shembe wenzani pho mina ngikuphi uma ngicabanga noma ngikhuluma ngazo zonke lezi zinto engithi ushembe wazenza waphilela zona mina ngihambaphi kuphi lapha ngiphambuka khona ngizawubuyiswa ngibani uma kufika isikhathi sami sokuhamba emhlabeni lo shembe ngiyambona yini ngoba ma kufanele ngimbone kufanele ngihambe ngokuqonda kokwazi ukuthi ushembe wayezele lokhu nalokhu emhlabeni wafike wenza konke ushembe ayikuzele emhlabeni wakwenza akukho ashiya engakwenzanga njengoba sihleli nje lapha siyibanda sonke sinamagama ethu esaqanjwa wona
khona inhlayisuthi khona amakhosikazi lapha ka-14 wonke umuntu uhlelekile neyintombi zentombi ke zehlukene kathathu khona namazamba eyintombini bese kuba khona amashesha ngene bonke laba bantu baqanjwa umuntu oyedwa alikhe lavela kamva igama esehambile ubaba manje ke njengoba silana nje basibonile bonke abantu sigibela izitimela sigibela amabhasi sigibela yonke into yokuhamba nezimoto basho ukuthi laba abantu bakaShembe la banibonile ukuthi nina ninofuzo lukaShembe indaba ke ilapha mase siphambi kwakhe sinakho yini ukuqonda nokwazi ukuthi uShembe usibizeleni yini le esizawuthi mase siphambi kwakhe uma esibuza ethi bantu abami njengoba senikhona lapha phambi kwami nifuna nginenzeleni sizawucelani uthi ke uyabona ngizawukwengezela ngalokhu okuhlale kucelwa ngabantu ngoba wena ucele ukuqonda ucele okwehlukile kodwa ngaphezulu kwaloku ukuqonda ngizawukupha ingcebo yonke yomhlaba akekho konkosi ezawuceba ngaphezulu kwakho ungani sikulibala ukuthi lonke lolu sizi esihlale sithandazela uNkulunkulu uyalwazi uthi uqambe ukukhuluma ngalo ubevele lwazi sho njalo uSolomon uthi cha ngiphe ukuqonda nokuhlakanipha ngoba lokhu engizokucela kwasemhlabeni vele ungokwakho uyabapha bonke othanda ukubapha futhi uyakwazi engenakho nenginakho uma sonke njengoba siphelele nje besizawuthi uma ivalwa inhlangano sihambe sinokuqonda sinokwazi okuphelele kokuthi lo uNkulunkulu esimkhonzayo ukhonzwa kanjani uhanjwa kanjani phambi kwakhe lokhu naloku athi akakuthandi pho mina ngikwenzelani njengoba silana nje ithi inkosi yasekuphakameni ngesinye isikhathi ithi siphambi kaNkulunkulu asingabazi ngalokho sinofakazi abakhona lapha emhlabeni nabangasekho emhlabeni bokuthi siphambi kaNkulunkulu siseqinisweni asizenyezi ngaleli qiniso esikulo lobuNazaretha uthi kodwa sizofuna into eyodwa sizofuna amandla okwehlukana nesono lawo mandla ke awatholakala lapha emhlabeni ithi ingoma yenu boqala uthenge isibindi sithengwaphi lapha siyakhona lesi isibindi sokuthi ukumele ukuba ngumNazaretha ma usuvumile ukuthi wena ungumNazaretha kube uwe futhi ozelusayo uzelusele ukuthi lobo buNazaretha obungaphakathi kuwe bungangcoli uma uhamba nomaphi naseyindaweni lapha usebenza khona ungatholakala ezintweni ezingafanele ukuthi umuntu ongumNazaretha angene kuzo ungesabi futhi uma ubuzwa ukuphendula uthi cha angikwenzi lokhu mina ngingumNazaretha manje ke anginakungena entweni enje lo uNkulunkulu engimkhonzayo wathi ngingangeni kulo ungabe umNazaretha mawuphambi kwamanye amaNazaretha uthi ungasithela ngale bese kuba omnye umbani
uqale ube namahloni ukuthi abantu bazophoxeka mangithi ingulube ngidli bazodumala laba bantu abafundiswe kangaka mhlawumbe engihleli phakathi kwabo. noNkulunkulu uyabona futhi naye ukuthi ayikho into engayenza makunje. Uthi lo muntu ngicela ukuqonda, ngicela ukuhlakanipha ukuze ngingesabi ukusithwala lesi siphambano ongithwese sona. Nani njengoba nila lo mthwalo eniuthwele wobuNazaretha akekho umuntu ongazithwalela wona. Sonke siyawadinga amandla kaNkulunkulu lo owasibizayo, futhi asinakwacela ndawo awumakhelwane wami ngeke nginike, nomfundisi akanawo, nomkhokheli akanawo, nomvangeli akanawo, nomphathi wami akanawo. uNkulunkulu kuphela engawacela kuye lamandla uthi Nkosi ngiphe amandla ukuba ngiuthwale lo mthwalo, ngenze ngiqonde ngazi ngokuphelele ukuthi uma nginje ngihlambulukile, uma nginje sengingcolile. Ukuhamba kwenu ke mase niphambi kaNkulunkulu akusuke ezandleni zenu, akube sezandleni zikaNkulunkulu. Masi lapha sonke sazi ukuthi imithwalo ebesiyibopha siza nayo lapha besize phambi kaNkulunkulu. Kungenzeki ukuthi kanti wena njengoba ububopha nje ubophe nezinto ezingafanele ukungena lapha phakathi komuzi. Ungazikhohlisi futhi cabange ukuthi uNkulunkulu akakuboni. Ungacabangi ukuthi ukhona isibusiso ozawusithola uma ufike nezinto lapha ezingangeni. Noma ngabe uyithwele ngenhliziyo yakho nje, noma ngabe uyithwele ngengqondo yakho, mawuza lapha ubolinda uphelele uthi angije ngawe baba ngiyawuzama ngiphelele, ngoba njengoba silana nje impendulo yinye yokuthi sizokwenzani. Sizofuna uNkulunkulu, sizofuna uNkulunkulu ukuba asibone, asigeze, sifike nemthwalo la esindayo eyinhlobo ngeinhlobo. Abanye akukhulumeki nangayo, ngizwa ngedwa nje umuntu into angazi ukuthi uzoyitshela abantu. Kodwa lapha yiyo indawo le lapha yethulwa khona le mthwalo. Sithi isihlabelelo senu ngawethulwa ngibani umthwalo osindayo, ngizowethulwa ngibani umthwalo osindayo. Kodwa uma usulapha usendaweni lapha imithwalo esindayo noma ngabe isinda kangakanani ilapha yethulwa khona. Umuntu angafiki nemithwalo abuye aphinde nayo emuva abesethi uphuma kuNkulunkulu kodwa angawuboni umehluko. uNkulunkulu akanikhohliwe, uyanazi. Njoba silapha nje mina amagama enu angiwazi, kodwa yena unazi nonke ngabanye. Uma ecela uSolomon cela izinto ezimbili kuphela, uthi ke uNkulunkulu cha naloko okunye ongakucela ngiyakupha khona, ngipha inhliziyo yakho ngoba ngiyibonile ukuthi ngesikhathi icela lokhu beyiphelele, ibivuma lokho okucelile ucele ngenhliziyo yakho ephelele. uNkulunkulu ke akasenze sonke masila ukuba njengoba sesiphumile sathi sizomkhonza sibe njengalo muntu, sikhonze ngenhliziyo ephelele nomphefumulo ovumayo
singamkhohlisi uNkulunkulu ngabophi imthwalo sithi size kuye kanti size ezihlotsheni zethu mhlawumbe size kubangani bethu zawukhuluma indaba ezimbi nezinjani nezokuchitha imizi mhlawumbe neyabanye abantu ukhona nalokho phakathi kwethu uma silapha asibe abapheleleyo othandweni lukaNkulunkulu ngoba lo nkulunkulu wasibizayo wasibiza ngothando wasibiza ngomsa wakhe akukho lutho esasimenzele lona olwenza ukuthi kuthiwe cha kufanele sabizwa nje ngomsa incwadi yabaseRoma isahluko sesishiyagalolunye ivesi 16 isahluko sesishiyagalolunye ivesi 16 asiqale kwele 15 wathi kuMosi ngiyakuba nomusa kwenginomusa kuye ngimhawukele engimhawukelayo ngakho akuyi ngothandayo akuyi ngogijimayo kuya ngoThixo onomusa njalo umbhalo uthi kuFaro ngikumisele khona lokhu ukuba ngibonakalise amandla ami ngawe igama lami lushunyayelwe ezweni lonke njalo unomsa lowo athanda ukumenzela umsa umenza lukhuni lowo athanda ukumenza lukhuni ngithi ke kini njengoba silana asibizwanga ngoba ukhona ukulunga esesikwenzile phambi kaNkulunkulu ayikho nemisebenzi le ncwadi ikhuluma ngabafana laba ababusiswayo lo abusiswayo akabusiswanga ngoba kukhona umsebenzi ayekwenzile cha wabusiswa nje engakenzi lutho esesesiswini sikanini watshelwa unina kwathiwa omncane uyawukhonzwa ngumdala akho lutho ayilwenzela umusa ke into enjalo le ehambe yasiqoqa sonke njengoba